maso ngo abone isi n'ijuru ko birahunga mu maso hayo. Imana igiye guca urubanza rw'umwisho ngo abona ko barahunga mu maso hayo. Rero nkubwira ngo mwana data, imizuko ni ibiri. Hari umuzuko w'indebe ya mbere, hakaba n'umuzuko w'indebe ya nyuma. Ariko umuzuko w'indebe ya mbere uzojamwe ibice 5. Igice cya mbere ni Yesu, bwa bundi yazamutse aja mu ijuru. Bibiri zamivuga ngo Kristo njoli imbuko, ngo niwe wa mbere, niwe muganura wa mbere. Igice cya kabiri ni mu Batesalonike 4:13, hazamavuga ngo abapfuye ngo nibo bazabanza, ngo natwe abariho ngo duhere ko dujanane nabo. Icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu ni muzahishuwe Yohana igice cya 14, 144. Bibiliya izivuga ngo ikanisa rimaze gushika ngo bamaze kuryicaza, ngo ryakabona ngo 144 ngo bireguse. Ngo babaza Yesu ngo se Yesu bariya ni bande? Baravuga ngo bariya ni bagenzi banyu. Bavuye he? Ati bavuye iwabo mu isi y'abantu. Tubagire gute? Ati nimubiyegereze mu izina rya Yesu. Ngo haririmba kwaya zine, ngo haririmba indirimbo ya Mose, ngo n'indirimbo y'umwana w'intama, n'indirimbo y'ibizima, n'indirimbo y'ibinyabugingo. Ngo bakubita amasapo hasi baravuga ngo ni wowe wenyine ukwiye guhimbazwa. Naho twaba ngo turavuga ngo Yesu wenyine niwe shimwe ryacu. Ngo bagira gutya ngo barangiza ngo abicishijwe inkota igice cya 4, ngo bagira kabona ngo baragogombye ku musozi bazamuka ngo bahaye baririmba ushimwe. Haleluya. Baravuga ngo bariya ni bagenzi bacu. Ngo se bavuye he? Ngo bavuye iwabo mu isimbi w'abantu. Ngo ikanisa riraririmba, ngo haririmba ikwaya, ngo bazaririmba urufaya. Manake mwazorasa mu cundara sefe mundarase ngo bazaririmba urufaya. Nta bantu bazoterera abandi. Kanisa rizohagukana yabo. Mose n'ingabo ze bari hagukana yabo. Ibinyabugingo bihagurukana n'abamareka bihagurukana zabo. Ariko twese ngo ntawe uzabushanya n'undi. Twese ngo turirimbe gusa urufaya. Duhaye twiyegereza bene data. Amen. Igice cya 5 ngo agiye gutya ngo abona abahamya babiri mu byahishuwe Yohana igice cya 11 n'umurongo wa 11, ngo abona barazamutse ngo bavuye mu isi mashahidi wa injili, ngo bazigisha amezi 42 hano ku isi. Kanisa ryararigiye ngo basigare bigisha amezi 42. None ngo agiye kabona babagabo bombi ngo barazamutse bazakeka ngo ni Eliya na Inoki. Ngo agiye kabona ngo barazamutse ngo babaza Yesu ngo se barani bande Yesu we? Ati barani bagenzi banyu. Tubagira gute? Ati mubiyegereze mu izina rya Yesu. Ngo baraza barashika, ngo bashike Yesu avuze ifirimbi umwana